sibyo nuko twatangiye aba FBI batatse ahantu sibyo kakaba basanze do ndakeka bangizeho robot bags nta mirambo bakeneye hano FBI open the door kigura umuryango preach barawuturitsa kagabo basanzemo telefone kayishyize muri microonde karituritsa basanzemo igipapuro kirimo amakode bahamagara inzobere muri deciphering cyangwa se mukuramo ayo makode ibasha kuba yabisobanukirwa inzobere iciye koze yafotoye cya gipapuro itahana kopi mu buryo butemewe twabibonye sibyo babashinzwe umutekano hari igipapuro bose baturitse twabibonye sibyo aba agent umunani babipfiriyemo mugabo atangira kugenda agenzura uwo yakuye witwa Philip Washington mugabo nawe bamushobye igishinge bamushyingura ari muzima vuye mu isanduku twabibonye nuko dutangiye kana kari kurira yari yambwiye ngo azampamagara papa n'ubundi yarahamagaye mama arabisha ntabwo nashakaga ko papa agenda ndabizi ikakana kazi ko papa yapfuye gusa n'ubundi imodoka irongera mugonga kiva rusororo papa yari yambwiye kari bumpamagare kabisubiramo yarahamagaye ahubwo kuko papa yatandukanye n'umugore uwo mugore ari kwangisha umwana se yanze kubimubwira wibuke bari bapanze kujya kureba filime ya Rocky Katurori bimeze bite wibuka izi filime usanga ku gasobanuye films.com website y'ubwenge koko wishyura amafaranga make yawe ukareba ukwezi kose wirira isi ndangiza kuyisobanura itigera mu minota 2 kuri website nuko tugatangiye banyiseroki abanzi ubundi ntabwo bajya bangereranya bimeze bite rero nuko tugatangiye umugabo niwe wenyine wabashe kubona rwa rupapuro ndetse urupapuro rw'amakode yaratangiye kugenda ahuza izina rya mbere kwe muri uru rupapuro yasanze n'umuntu witwa Gordon Jimmy yarapfuye hashize amezi birapfuye uwa kabiri yasanze nawe ari gupfa umugabo twabonye bamugonga akivanwa rusororo bimeze bite bari bamushyinguye ari muzima ese rupapuro ruri hiki rwanditse mu makode bamwe bararureba bakavuga ngo rwanditse rurimo igishinwa hieroglyphe bimwe by'abanyamisiri bya mbere iki n'iki ikiratini mbega bakeneye umuntu wa danje ndetse yagiye arimo ibishushanyo ku buryo ari amakode ahambaye bakeneye inzobere kuko ayo makode yayagira gute gusa sinzi bararukora urupapuro FBI butuvugana urupapuro nta rwifite bimeze bite wicara hamwe utuza gusa kuva rero ko wagafashemo nta mayobera ngiye niyemeje kujya mbaha filime ukagira ngo uri kuyireba mu kinyarwanda ijambo kurindi aizo njya mbona gere Cypher ko bakize nage akorino tufyara tugaruke hano sibyo wa mugabo bagunze turi nguyu bamwita arya mwita ndiwe Will mugabo turuka bamugonga yakangutse yisanga mu rugo rw'ininja kaho Chief Rusororo yagunzwe Good, you're up. Byiza kukangutse mukobwa tumuzi Careful. Kingiseri 1 Hurt your wrist pretty bad. Wakomeretse cyane ku kaboko kawe. Are you? Urinde se? Umve. I'm Claire. Banyita Claire. Where the hell am I? Ndihe. You were in an accident and Wakoze impanuka? Well, I hit you. Ninjye wakugonze. I ran a red light, didn't I? Nari mvuye feruje. I ran a red light. Sorry, that was my fault. Like amakosa nanjye ninjye uvuye feruje. Paying attention. Ntabwo rindi kwita ku bintu nyine yatwaye nyine huzagurika. Yihuta. I'm sorry, I gotta Nabizirika ngende. go. Ntagutinda mu rugo rw'umukobwa burya ntuga. On purpose. Nakugonze mbishaka. Kuki? Nakugonze mbishaka. What did you just say? Uvuze nguki? The accident. Iriya manuka. It wasn't your fault. Ntabwo ari wari wakoze ikosa. I had to do it. Nari mfite kukugonga. Save your life, Will. Bwari bwo buryo bwonyine bwo gutabara ubuzima bwawe. Will. Uzi gute izina ryanjye yitwa Will? Umukobwa utuje adahubuka atuje
aricara. I know a lot more than just your name. Nzi ibirenze n'izina ryawe ariko. I know where you live, Nzi aho utuye. what car you drive, Nzi imodoka utwara kandi niyo uzuruka. for a living. Nzi icyo ukora ngo ubeho. And I know there are people looking for you. Nzi ko hari n'abantu bari kuguhiga. And I couldn't risk you falling into their hands. Kandi ntabwo nari gutuma ujya mu biganza by'abantu bari kuguhiga. To save my life. Wa muginge wangonze ngo unabare. Uri kunyica. You were already dead. N'ubundi ariko wari wapfuye. You just didn't know it. Ikibazo ntabwo ubizi ko wari ugiye gupfa. They had you driving to, Ahantu bari bakubwiye ngo utwarugana. they were going to kill you. Iyo ugereyo bari kukwica ubwira ari kuri telefone bamubwira ngo ngwino hano ngo ngwino hano ngwino hano. So what else do you know? N'iki kindi uzi? Umukobwa utuje. Also aware that you might have access to a certain document. Nzi ko nanone ko hari document ushobora kuba ufiteho access. Document. You got the wrong guy, okay? Wanyibeshyeho. I don't know what the hell you were talking about. Ibyo uvuga ntabyo nzi. You said anything about a list? Iyo liste nayo nzi, liste ninde wayivuze? I mentioned a document. Njye mvuze document. Anything about a list? Ntabwo nigeze mvuga liste ahubwo uyikuye he weho uyivuze. Hey! I gotta go. Mfite kugenda. Ni umukobwa utuje udafite ubwoba udahubuka. Buretse. Ava yatuje. Buriya guhubuka no gusara ni bibi. Umukobwa harako yamwandikiye. In case you change your mind. Nuhindura ibitekerezo byawe uzampamagare dore ngiyo nimero yanjye. Iba no muri momo nta mukobwa waguha nimero ngo ntiyibagirwe. Won't stop until they find you. Umenye ko abaguhiga batazigera bahagarara mpaka bakubonye. Hey! Uyu musore umukobwa arabwira ati nagutabaye. Ahantu bari kuguhamagara ngo ujye bari kukurangiza. Katururi. Umukobwa ngo yamugonze ngo amutabare. Ugana kuri afande. It's Steve's family. Nagiye gusura famille ya Steve. I imagine it's not easy for them. Ndabizi ntabwo biboroheye. Steve ni wa mu agent of your FBI. To say the least. I can't imagine. Ndabyumva rwose. Kujya kuri famille yagize ibyago urumva ntabwo biboroheye nawe buri cyo babwira. Thank you for doing that, by the way. Gusa wakoze kubikora. Afande. Alex Mays' wife just arrived. Umugore wa Alex Mays ari hano. Alex Mays ni cya kibe twatangiye kirasa bagifasha. Reka njye kumwihatira ibibazo. Afande afa yagiye kumwihatira ibibazo. Cya kibe kirashe. Wibuke bajya kukirasa cyaravuze ati ngiye umugore wanjye n'umwana musaba amafaranga. First off, my condolences. Mbere na mbere condolences. Ni wa mugabo wirashe w'ikibe. Dore umugore wacu. I don't know what to say. It Sinzi doesn't. icyo navuga. Nibyo muri kuvuga nibisobanutse. Alex was a good man, Alex yari umugabo mwiza. husband, Ndetse yari umugabo mwiza. a good father. Yari umubyeyi mwiza. I don't understand. Simbyumva. What can you Ntabwo mwamuvuza ngo hari umugabo mwiza, yari umugabo mwiza. tell us? Downtown, how long have you been working there? Who hired him? Ese umugabo wamaze igihe kingana iki akora hariya ntiwamuhaye akazi? The first time I heard about the warehouse incident is when you first called me. Ibya iriya warehouse mwamusanze munabyumvishe bwa mbere mumamagaye. Husbands. Where did you think he was working, Mark? Ese urakeka umugabo wawe yakoraga iki? In Pasadena. Njye rero mbwiye ko akora Pasadena muri Recovery Center. We would have lunch there every Thursday. Buri wa kane twajyaga kuryayo. Marta, your husband was working for some very bad men. Marita umugabo wawe yakoreraga abantu babi cyane. I assure you, if you keep anything from me, I will find out. Kandi mumenyesha ko nugira n'icumisha nzakivumbura. Umve. I tell you what, Reka nkubwire. take my card. Fata ikarita yanjye. Go home tonight and think Ukiri ijoro mu rugo utekereze. about anything you might have forgotten. Utekereze ku kintu waba wibagiye kutubwira. Sibyo? I will. Ndabikora. I promise. Ndagusezeranya ndabikora. Byiza. Because I want you to help us figure this whole thing out. Ndagira ngo ngufashe nawe usobanukirwe ibi bintu. Blackmailing your husband. Wabona umugabo we bari no kumukoresha ku gahato. What I don't want you to do is lie to us. Because if you do, Sinshaka kutubeshya kuko nutubeshya things could get very bad for you. Do you understand me? ibintu bishobora kuza kukugora. Uranyumva? I would like to retrieve my husband's remains and hold proper burial. Can you help me? Well, I'm afraid that won't be possible, not for a little while. Ya, Royi kari kutubangamira banguka Royi. Ya. Can I say goodbye? Can I see? None si basi umugabo wanjye mwamunyereka nkamusezera. I'm afraid I can't allow that to happen. Ibyo ntago nakwemera ko biba muri kano kanya. Your husband's body is undergoing a series of tests, actually, at another location. Umugabo wawe murambuye bari kubanza kuwupima. If it was up to me, Iyo biza kuba n'icyo I bihitamo. would, but Nari kukureka ukamureba. Ariko sinjye. I'm sorry. Babarire. Now, what I can do, Icyo nakora ni And I don't recommend you look at them due to their graphic nature, but
show you some fun. nubwo nakugira inama yo kureba ifoto y'ukuntu yirashe ariko wahitamo yinyereke areba ifoto y'umugabo ukuntu yapfuye. Bano barabanza hari areba kamera ukuntu zimeze, baba mwumva kuri kamera nyine kavuze kagiye kwerekana ifoto. Bazana ifoto, urakoze Lace. Bazana ifoto bereka umugore. Ebe kira reba umugabo wawe ukuntu yapfuye nk'imbwa sha, yarayanze kuyamenera igihugu, yapfuye nk'urwihebe. Uyareba umugabo w'ukuntu yirashe. Who's this? Uyu ninde se? Wiki? This is not my Uyu ntabwo ari umugabo wanjye, reka reka reka, cyaciye bikirashe cyitwa Alex Mace. Ntabwo ngukurikiye. Okay. Umugore agira gutya. Rebe. This is my husband. Uyu niwe mugabo wanjye bamwita Alex Mace. Aramubereka. Atandukanye na cyacihebe. Baratandukanye. Bivuze ngo kirakebe gishobora kuba cyari cyarabeshya amazina ko kitwa Alex Mace. Kuko umugore avuga ati umugabo wanjye yitwa Alex Mace ariko ntabwo ari icyo kigabo muri kunyereka kirashe. Dore muzuka. Ari hakurino uyu mugabo we kavuye mu irimbiro Rusorohoro. Yavuye ninjoro. Igihugu cyose kizi ko yapfuye. Katurore. Abize umuntu yapfuye bamushyingura mu gakote bari bamushyinguyemo nika cyambaye. Bamushyinguye mu gakote nyine bahita bajya muri Mika Fashion bagakurayo agasuti ubwenge bakakugushyinguramo. Ngiye nta kibazo mfite cy'ukuntu muzanshyingura. Kuko nzapfa nyuma yanyu. I'm just discovering this now. Can somebody please tell me how this happened? Gute tubifumbuye none hari uwambwira uko byagenze? Tests are not that hard. Come on, bullshit. Twapimye DNA ibyo nubusa. Tell report I'm over wrong with that test. Ndashaka kumenya iki tagenze neza muri izo test. Corrupted Alex Mace's identity. Bisa nko hari umuntu wahinduye ibiranga uriya muntu. Security, ID, agahindura iby'umutekano we, iranga muntu se, ibintu byose. accounts were hacked. Ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze bari barasihakinze byose barabishyize kuri kiriya kihebe. The only thing they changed. Mbega nk'uko umuntu yaza akakwiba ibikuranga byose akabyiyitirira nta na kimwe asize. Yeah, and I contacted Boston College to see if they have any photos of him. Namagaye Boston College aho yize turi mbara amafoto ye baba bafite. Kiresha igisubizo. Another round of DNA tests. Twongere se tubwire kuri Rwanda Forensic Laboratory bongere baraninge DNA test bazongere bapime barebe. Run it through CODIS this time. Kuri inshuro bakoresha CODIS. Niko demara byumva CODIS nago bizi bari abantu bapima muri Rwanda Forensic Laboratory ubwo barabyumva bakorera Kacyiru bapima n'amasani ibintu byose barapima. Nahabereye icyakumbe hakunino. Mikorojena asigaye yicara ku muhanda arasabiriza. Yabaye wamfunguriye. Bazano. Kwisaka n'amafaranga afite yo gushyira muri tuvugane ngahamagare. Kandi ningagari ngari mu gasuti. Si buri wambaye isuti wese ngafite amafaranga. Could I ask you a favor? Busaba gafavere. Long night. Ijoro ryakubanyiririza. You could say that. Cyane ko wabyita. What makes you ask? Kucyo bimbashe? Oh, got a cut on your face for starting. Wakomeretse ku isura. You got that bandage on your wrist. Ndetse ufite na bandage aho ku kaboko kawe. Bira bipfuko. I'm gonna give you this jacket. It's very expensive. Ngiye kugwa rino kote rirahenze. I just need $1. Wowe nguriza $1 rimwe utwarira ikote. It's not my style. Iryo kote ntago ari style yanjye. You think you can just buy me with a expensive jacket? Urumva wangura ikote rihenze mwana. We're rich people. Mwabakire mwe. You think we're for sale just because we... Mukeka ko twigurisha uko turi abakene. $1. Nkeneye $1 rimwe. You know what it's like to need $1? Zuko bimera gukenera $1 rimwe wari buzerika. Ndabizi. Ngo ni mikorojene. Cheka ko umuntu wamugura ngo nuko akeneye ati nkorera iki. We. Not finished. Nago ndarangiza kuvuga. Ni wamfunguriye urebe. Gutanga nago bisaba kuba ufite ibintu byinshi, bisaba kuba ufite umutima utanga. Ati $1 rimwe sha. Arambye ati nzi uko bimera kubura $1 rimwe. Fata. Bura nanjye nzi ukuntu inzara iryana, niyo mpamvu umuntu wese unsabye ibiryo. I'll give you back your $1. $1 ryanjye nzari gusubiza. And more. Muregerezeho. Just give me back my $1. Uzansubiza $1 ryanjye rimwe. I don't charge interest. Ntago ndi banke isaba inyungu iyo yaguye amafaranga. Just like to need $1. Mubwiye ko nguhaye iryo $1 kuko nzi uko bimera gukenera $1. Ndetse nzi nuko bimera kubura ibintu byose wari utunze. Umusaza wicaye hano. Ati nguhaye $1 kuko nzi uko bimera kubura $1. Ntago ndi banke icharging interest. Oya. Charging inyungu wetwara witurize. Abana nawe yaringagaraga kubitwa. Allo? Hello? Hello? We know FBI.
wibuka niwe rurangiye akazi Will Scott amurangirikira akamubwira ati ngwino udufashe gukura kode mu rupapuro twabonye. Will witwa Kat. It's me. Ni jewe. What the hell, Will? Will Nyagasani umuntu bari bazi ko bashinguye ejo. Have you seen Anna? Wabonye umwana wanjye Anna? Ese ameze neza? Yeah, at your funeral yesterday. Ejo namubonye ku kiriyo cyawe. Nyagasani mugabanga Sir, yari yarakaye. What kind of question is that? Of course she thinks you're dead. Cyo kibazo nyabacumba se nyiri umwana yari yarakaye ko se yapfuye. right now, listen, I need to make sure Anna... Ndashaka kumenya ko umwana wanjye Anna amayinite ahita mushirana nawe urayazi to sike yuko yarumiwe je agiye gushyingura Will Scott yumvishe Will Scott amuhamagara katurore uyari hano telefone irafusona Kat Yeah. Yego Ask you one serious question. Giye kubaza ikindi kibazo kiri seri. Who else have you contacted and who else knows you're alive? Ninde uhamagaye ninde usikuri muzima niweho wenyine. But we're gonna keep it that way. Bikomeye gutyo ntukino tubwira. Find you and Giye kuza kureba tubikemure. I'm downtown, Gende mujyi rwagati. Santa Fe and 7th. Corner of Santa Fe niho hari. Okay, there's an old parking garage. Uyatangira kumurangira hari ahantu hari parikingi. 7th and Western. I'll meet you inside it. Muhanda wa karindwi. Yeah, give me an hour. Urabanza imisaha ariko. Something I need to take care of. Hari ibintu ngiye kubanza kwitaho. Okay. Stay safe, Will. And no matter what you do not... Wirinde ntugire ikintu cyose cyose ukora ntugire uvukisha. Nze duhure. Uyu ni mushuti we ukorera FBI. Uyahoza akorera NSA. Bari baramuhagaritse. Kuri National Security Agency NSA y'Amerika ko bayita. Yakoreraga Will Scott witwa Kat yarumiwe ariko uzi kujya ku kiriyo cy'umuntu isho kumva araguhamagaye ati bimeze bite broze. Ikibazo bikureba ibinyamakuru hano byasohotse kora mu kinyamakuru hano azi ko neruka kubona ikinyamakuru we ibinyamakuru n'aba agent 8 bapfuye bapfiriye mu iturika twarebonye muri episode ya mbere komeza kureba ikinyamakuru kureba hano Will Scott waza akora NSA aruhuke mu mahoro Nyagasani ibinyamakuru byamutangaje byamubitse Dental analysis and DNA came back without results. Abantu bapimye amenyo bapimye na DNA batubwiye ko abantu batandukanye. We ran a full body x-ray. Ndetse n'umubiri wose twawupimye bya x-ray. Prosthesis in the victim's upper right shoulder. Dusanga uriya wapfuye yari afite akantu k'insimburangingo mu rutugu rwe. Surgery took place 2 to 3 years ago. Bagushize mu rutugu mu kaguru kakuma. Markings on the prosthesis itself. Kano ka prosthesis niko batwita. Tura tuntu tw'insimburangingo. Center. We've already initiated. Kaba kariho serial number z'ivuriro ryakaguteyemo. Undergone surgery, there would have been 2 working surgeons. Turebye abantu bashize mutwe tuntu. Arms are... Harimo umuganga witwa Andy Osma. We've already Yo tugiye guhera turebe. match the serial numbers to the ones in our record. Bivuze ngo tugiye kureba izo serial numbers zari kuri ka kantu k'insimburangingo. Basanze muri uwo mugabo. Trace it back to the... Wa wundi wirashe kugira ngo bamenye iryo vuriro bamuterima ku kantu k'insimburangingo nta myirondoro basigaranye bamenye uwo ari we kuko uriya mugabo babonye wirashe kira kiebe cyaribye imyirondoro y'umuntu witwa Alex Mace none bagisanzemo insimburangingo ufite serial number barashaka kujya kureba iryo vuriro ryamushyizemo iyo nsimburangingo rather than some... bamenye nyine imyirondoro ye. Provide us with any information. All right, Kurt. You may explore that avenue, but I want all other agents to stay. Abandi bose bagume ku kazi. Guys, good work. Dismissed. Muchishene na fandi katuri. Yisigaye hano. What's going on with you? Katumeze uti wibuke Kati yahamagawe n'umuntu ejo yashyinguye afite ubwoba nawe ntago ari kubyumva bagenzi be barabona tumeze ute mwana ko tubona utarwiyambitse ruba rurubwa katururi uyavaye yihuse cyane yavuganye na Will Scott ko bagiye guhura ejo arabizi yaramwishyinguriye aracyari muzima ate nakubwiye ngo iriya liste nari amakode yayo tutarasobanukirwa hishe byinshi katururi uyavayo nyaw avayo yihuse cyane ajye kuri uko bimeze zakurino kombe dore ku ishuri kana kari hano kapfushije papa nta byishimo gafite wibuke bamushyinguye ejo na bihugu ni n'abagome ejo umwana yavuye gushyingura se nta nubwo bamuha icyumweru cy'akaruhuko ugomba kubyukira ku ishuri saa moya papa yaje kureba kana karabona kababaye
ndetse mama yaje kugafata. Wibuka kana kakundaga papa wawe ukavuga ati papa ngiye nkunda mama ariko mba numva nakwibanira nawe kuko unera story z'ubwenge daddy uratwika. Kiniki mama yafashe akana caho. Papa yari yavuze ati mu misaha imwe abwira Kati mbegera ngaze kuri umwana ukuntu ameze. Maze n'inzoka zikunda abana bazo ntanswe umuntu. Umugabo nawe yararize. Nanjye yararize. Hari ibirara njye mbona by'ibisambo byakubiswe koko ariko shabikunda abana babyo njya mbibona. Mwana yaje hano karababaye. Wibutse ukeneye kwamamaza kuri izi filime uhamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye mu Rwanda. Do your favorite sandwich. Ntabwo kore ya sandwich ukundi. Nayo nshaka kurya. You need to eat, baby. Mfite kurya mwana. I wasn't hungry, Mom. Kandi nkubwiye ko nashonje mama. Nyagasani. Nyimvire. Okay. Hano nimba ari ubukene umwana avuye ku ishuri saa sita muzaniye ngo umugati arye. Ntababwira impamvu ngiye Amerika navuye nkanga kubayo hasi ngoroke ngo nawe rero ntago nahaba. Cyakora ndagenda nkanywa agacupa nkarara ntayo. Go take a shower. Reka njye koga. Else before I go? Hari ikintu ukeneye mbere yuko ngenda. Kamurya sini nakana. Ifite ibibazo kabuze papa uraza ukabwa anjye. Bakita Ana. Yeah. Papa yapfuye. Mbibutsa ko mwese muri kureba iyi filime namwe muzapfa. Kana karebye hano. Telefone ya mama wako. Wibuke ku munsi w'ejo papa akajya gupfa. Bari bafitanye gahunda yo kujya kureba filime ngo ya Rocky. Akana kakabaza ngo ese papa ntago yigeze guhamagara. Mama tishwi da iso ntago yahamagaye. Kumbe papa yari yahamagaye. Hey, sweetheart. Yumvisha message. Ni papa wawe. Got a little secret tomorrow. Byabanga ry'ejo dufitanye. Sweetie, I gotta cancel. Sweetie mfite kuri canceling ya gahunda dufite twihagarika. Things got a little crazy, but we'll reschedule. Ikira gahunda tuyimure kandi ndagukunda. I'll talk to you soon. Nzakuvugisha vuba. Sweetheart, bye. Yumvishe ko papa we burya atabeshya yari yamwoherereje message. Mama kubera yashwanye na se yanze kumvisha message umwana. Abyeyi njya mbona ahura n'umwana bite mwana. Papa sari aya soje umureka n'umusinzi. Ni ndaye. Bira bintu ni bibi mwamubwira abana. Twigarukire muri FBI. Liz. Liz kugera hano. Do. He's a brave man. Yari umugabo ufite umutima ukomeye. Tuzamukumbura. Nuwapfuye. We're gonna find whoever's responsible. Turaza kumenya ninde rubiri inyuma sasa uyu mukobwa amenya hari umuntu yakundaga muri baba sura 8 byatangiye bahira mu nzu. Like you was like a brother to me. Kimwe nawe yari umuvandimwe wanjye yekuri nge. Umuvandimwe kuri nge. Yeah. Yego. Brother. Yari umuvandimwe. Ciao. Bagenzi bo bakoranaga bapfuye bari inshuti zabo. Ngiye nungurwa no kuba nubundi twese tuzapfa kuki iyo dupfuye mu babara. None bari ikintu kinshimisha nukuntu nzapfa nyuma yanyu mwese muri kureba ifire. Shaka rakantu karankorera. Munyitwareho neza ninjye uzabashyingura mume no ku mafaranga uko ninjye ninjye uzabashyingura. Listen, sweetie, I gotta cancel. Umwana akomeje kumva ya message yohererejwe na se. This work thing got a little crazy, but we'll reschedule. Ari kumva ya gahunda mbwa ati gahunda reka tuyihindura ibintu byabaye ubusazi. Talk to you soon. Nzakuvugisha vuba mwana wanje. Daddy. Ari kumeje kumva subizaho message ya papa mama yari yarayimuhishe. Mama arayumva yari yarayimuhishe kumwe ababyeyi muteranya abana na basi. Really sorry. Arabyumva. Crazy. So wambwiye ngo papa nta butumwa yohereje. Umugore arabyumvisha agira isoni. I'll talk to you. Papa yapfuye. Sorry, Okay, sweetheart. Anna. Bye. Babarire Anna. You said he didn't call. Wambwiye ko papa atigeze ahamagara. Siko wambwiye? Twana twarikuje mwi minsi. Ngaho fata telefone yawe.
Hey, sweetheart, it's Daddy. karongera karayipureyinga agacaho. Secret tomorrow. Yari yamubeshye. Umwana aragiye yirirwa kuri sara ategereje ngo papa ze barebe filime aramubura ataha yarakariye se. Ari nabwo iryo joro yumvaga ngo papa yapfuye. Barakwereka muri iryo joro. Bari ijoro nimba ari no kumanywa sinzi yaje hano. Parika hano. Rebe filime. Yeah. Will ashikura na Will Scott. Witwa Kati. Will. Mugabe igihugu cyose kizi ko yapfuye dore nguyu. Will we. Shit, man. Ski. It's good to see you, but what? Kizo kubona. It's a long story. Inkuru ndende. Back to the document. Document. Okay, now where? Cyerekeranye na document. It's a hit list. Kurt. Ya document iri hariya burya ni hit list, ni list y'abagomba gupfa. I decoded the first name and then I was taken out. Nibwo nari mvumbuye izina rya mbere bahita banshyira hasi. Nabyutse ndi mu isanduku. I guess you did. Cyane. Yagasani. We need to call your director. Dufite guhamagara umuyobozi wawe. Now, look, this is clearly bigger than you and me. Umva bino bintu birenze njye nawe. What we need to do first is Icyo dufite gukora radar for a bit. ni ukubanza kuba twihishe tugaceceka. Who else knows about this? Ninde wundi uzi ibintu? What else do I trust? Ninde wundi se nizeye? Wowe wenyine. An hour before meeting me. Where were you? Umaze isaha. I went to see my daughter. None kure umukobwa wanjye. Aramubwiye ati ya kode rwa rwandiko babonye rurimo amakode. Burya ngo ni hit list. Ni list y'abantu bagomba kwicwa. Ubwo abasobanuzi babwira ngo ni list y'abantu bari hit. God, why this is happening to me? It's gonna be okay, all right? Biraza kumera sawa. Calm. Tuza. Need to take a breath and we'll analyze Humeka. before we respond, all right? Bino bintu tubanze tubitekerezo neza mbere yuko nsubiza. Calm, okay? We need to. Nta kintu dufite cyo gutuza. There are other people on this. It's a hit list. Dufite kumenya abantu bose bari kuri la list n'abantu bagomba kwicwa. Kandi ntabwo basi ko bazapfa. I know. Ndabizi. Just for a second. You say it's a hit list. Who's up next? Ninde wundi ugiye gupfa rero ukurikiye? Each line requires a key. Birabanza binsaba urufunguzo. With each one, I have to start anew. Ndetse buri muntu ngatangira muri ziriya kode ndeba. Contact director. I gotta. Duhamagara umuyobozi wawe. That's the only way. Bangubita umutekano ubundi menye abantu bose bari kuri la list n'uburyo bazicwamo n'igihe bazicirwa. Got that level of protection to get this done. I'm not. Sibyo tugende mbikore ndahantu harinzwe. Uyu yari yize yakura y'imbunda. Hey. Yagasani. Wa muntu wenyine yari yizeye mu gihugu. Mutunze imbunda. Nawe yahamagaye wenyine akabwira. Going on. Ibiki bijya mbere. I'm sorry, Will. Mbabarire Will. You're sorry. Mbabarire. Mbabarire. It's me. Mwana ni njyewe. What's happening? Byagenze bite? I didn't want it to come to this. Nanjye sinashaka kubigera hano. Get in the car. Shira mu modoka. What I have on you? Ese bagukoze iki? Yari inshuti ye. Kurt? Kadi. Do they have one of your family? Base bashimuse nk'umwe muri famiye yawe bagutegeka kunzana. Mbwira wabaye iki bi? We can fix this. Twabikemura. Please don't make this more complicated than. Wituma ibintu bikomera cyane kurushaho ubwo. Do as I say. Get in the car. Kora uko ngubwiye injira mu modoka. Get in the damn car. I don't want to hurt you. Injira mu modoka sinshaka kukubabaza. Gasani. Hey. You're not gonna shoot me. Nta kuri buze kundasa. And these people, they need me alive. Kuko abakuntumye bankeneye ndi muzima. Uyu mugabo afite ubwenge. Something, all right? This is Afite ubwenge ku buryo ari we wenyine iriya kode wabasha kuzikuramo akamenya. child for my family. Mfite kurinda famiye yanjye. Nawe usenge famiye yanjye. Safe as long as you do as I say. Famiye yawe iraza kubitekanye n'ukuri icyo nkubwiye. I'll explain everything. Ndaza gusobanura buri kimwe. Ngwino tujyane. I'm not the bad guy here. I know. Ntabwo ari njye muntu mubi hano. We screw them. Reka tubahagarike. You and me. Njye nawe dufatanije. Gonna go into headquarters. Tujye kuri headquarters ya FBI. Misunderstanding. Tubasobanurire ko habayemo kutamenya. And get protection. Baguha umutekano. Mva. Get your hands up. Amaboko aho nyareba. Hejuru. Get them up. Hejuru. Yagasani. Telefone. Umugabo yari yizeye wenyine. Nawe undebere. Hey. Eh. Yes. Yego. Yes, he's here with me. Yego turi kumwe. I'll be there soon. Ndaje vuba bidatinze. Understood. Ndabyumva cyane rwose. Yagasani. Baramumutumye. Ati ndamuzanye vuba cyane. Indukira. Dukira. Yagasani. Hey. What happened to the Kurt I knew? Ese Kati narinzi wabaye iki? Around. Ndavuze ngo uhindukira. Well, you've been playing both sides. Umaze igihe kingana iki uri kirumira habiri? Put your hands behind your back. Amaboko inyuma y'umugongo.
kora ipingu umugabo baramushaka. Sorry, Will. Babarire Will. Mutwe kuzuru cyawe. Punch. Fata imbundano wapi bose nabashinzwe umutekano rebe do barakigira biyirukira ku mbunda biyirukira ku modoka umwe ku mbunda undi ku modoka ndagiye uzaba barani mu gatsata rebe kishene faya Katururi mugabo aciyeho Katururi sasu yo baramumutumye nawe bakoranaga yarashinzwe umutekano yari inshuti ye ahisha imbundano hagarara FBI soka modoka fata umudukano rebe arakurikira zinga imodoka yihuse cyane arakurikira muhanda hagati mama umutumye mbese bite ese uyu mugabo ni bande bamushaka no kuri telefone uyu mugabo nta nubwo yaragikora akazi ka leta gusa ni wenyine wabasha kumenya ko cya gipapuro burya ari lisiti y'amazina y'abantu bagomba kwicwa. Niba ku wa mbere yasanze yarapfuye yavumbuye uwa kabiri akimugera asanga nawe ari gupfa ari gusamba aribwo bamushyinguraga ari muzima. gusa ngira lisiti iracyari y'amazina y'abantu benshi bagomba kwicwa kandi kugira ngo umenye ayo mazina biragoye. Yakurikiwe mu mujyi hagati katikati nibutse izi filime kuri BTN TV saa 9 kugeza saa 10 buri munsi. Ngoroke arisa mugabo ari kugenda modoka yamuparitse iryo modoka yari idunze irongera ireguka. Urebe filime uyaparika hano wari umukurikira asigaye gusera inshuti ye ndetse yanamaze gati bagukoze iki kiri gutuma ushaka kundangiza yaje kumureba kati ndiba ndiba yari inshuti ye kumara nanjye narubwo yifuza kwapfa si buruguhe mu kingo nawe umugirire nabi. Katururi mugabo nuko yapfuye meze biti uyarabireba bazi ko yapfuye mu gihugu cyose n'uwo yari yizeye yaragiye guha amakuru nuko bigenze. Kiyakoze nta kindi yagufatiye telefone uyu mugabo yari afite wibuke niyo yavuganiragaho n'abari bamumutumye arayitwara. Zino telefone buriya ziba zibitse amabanga ntayisuyime yo muri Roge sha biba bimeze kimwe buriya nayo ngiye ibitse amabanga yasadona fayo nshira mu hano abanza kwanagurira imodoka kuraho ibikumwe byaho yakoze hose bataza bagapima n'ibikumwe arabazi Rwanda Forensic Laboratory bafite ukuntu bapima ahantu hakoze bagapima DNA ahabereye icyaha barapima bararenze ibanje gusibanganya ibimenyetso. Katururi Lizi ari hano ibashuti bamaze iminsi bapfuye bari mu gahinda nabo bakoranaga. Hey, I've been looking for you. Wenda gushakira hose Robert aradukeneye. Liz Robert nafande Something wrong? hari ikibazo Just got back from the morgue. mvuye muri moruke. Robert wanted me to check with his team of analysis barambwiye ngo njye kureba ubusesenguzi bwakozwe ku bapfuye and identified suicide victims. cyane kuri wa undi wiyahuye cya kibe kirashe tugiye kugifata. I saw nabonye what? wabonye iki? the remains of the bodies. Nabonye ibisigarizwa by'imibiri y'abagenzi bacu kwibuke bapfuye baturikijwe ubwo nyine nizingaro hirya akaboko hirya iki n'iki Gonna do anything for us. kurakara ntacyo biri bukumarire ntacyo biri budufashe. Way to beat it though. Hari uburyo bumwe twabikemuramo. You know what that is, don't you? uzi ubwo buryo kubabara nta kintu byahindura. I was 17.
When I got the news my father passed. nari mfite imyaka 17 ubwo namenyaga ko papa yapfuye. Stabbed twice in the chest. Bamujombye icyuma kabiri mu gituza. For dead in an alley right off Sycamore. Bamusigaho mu muhanda nyine. Can't even begin to describe the pain I felt. Ntabwo nakubwira uburibwe numvishe mfite. Life goes on. Gusa ubuzima burakomeza. Life just goes on. Ubuzima burakomeza. Goes on with or without you. Bivuze ngo ubuzima bugomba gukomeza waba hari waba udahari. Ubuzima burakomeza. Had to move forward. Nagombaga gukomeza ubuzima. Police Academy. Ninjira muri polisi nditoza. Trained hard. In hopes of finding my father. Nditoza cyane mvuga ni nzafata umuntu wishe papa. And so I did. Kandi uwawishe papa kuko naramufashe. Maze kugera mu gipolisi. Ribalize. I'm not going to tell you that you don't get to grieve. Ntabwo nakubwira ngo urekere ukumva ufite agahinda. Reaction. Look at me. Tiba ariko. Use the pain. Ubwo buribwe ufite bukoreshe. Use the pain. Ubwo buribwe bukoresha. Sibyo. Nimba ko umuntu yaduye mu kiyaga dutwara bacu tumushake. David, tell me. David mbwira. Hari amakuru yakiriye. Gasani. Iki? Hari amakuru yakiriye. Yikangamo. Peterson, you and Norville headed to Boston, right? Peterson, wena mugenzi wawe mwerekeje muri Norville. IT connection. Twagiye kure muri MIT ahuriya mugabo yize baracyari kwiga kuri cya kibe kirashe banze bakimenye. Full report of my destiny, I would dismiss. Nonzere raporo yose ku ntebe yanjye ni muyirangize muco. Bano baje hano. It's Kurt. He was in. Ni Kati. Ararira. Mugenzi we bakomeje gupfa. You're telling me we lost another agent? Urambwira ko twabuze undi mu agent? Pursuit of a suspect in downtown LA. Yarari guhiga ukekwa muri downtown muri Los Angeles. Yagasani. Undi mugenzi wabo arapfuye. Hey, iki kirego gikomeje kubacanga. Rebe. He said he was in pursuit of a suspect. Do we know? Umbwiye ko yarakurikiye uri guhigwa. Uri guhigwa twaba tumuzi wapi? His behavior yesterday, it's like he was Imyitwarire je afite abona gasa nkaho scared of something. afite ubwoba bw'ikintu icyo aricyo cyose. Sir? Nyakubahwa. I'll take the responsibility of contacting his family. Kwamagara famiye y'izo nshingano rikaba ari ngiye uza kuzifata. Biba bigoye. Abari ujye ku Traffic cam footage. Meet back here as soon as. munshakira amashefu yafashwe na kamera mu muhanda turebe yapfuye ate. Barababaye. Sorry. Babarira fande. Yeah. Fande yasigaye hano. Kirego cyabacanze. Ntibazi n'ibiki bijya mbere na ya list ubu ngubu none ubu nta niyo bafite. Umuntu byibura wagerageje no kuvumbura ibiri kuri iyo liste dore nguyu. Gusa nawe zamwumiyeho yabuze umuntu n'umwe yizeye. Ni ukumubona agenda n'amakoto kavuga ati dore ingagari sha mu gasuti yakuze muri Mika Fashion kumbe nta ngagari yirimo. Zamwumiyeho. Ari umuntu ubona agenda mu muhanda bayifite ibibazo bye. Asegeze gutya. Ashyira password muri telefone yandikamo kati biranga. Ni telefone wa mugenzi we wapfuye ya kati. Uyayisigaranye nyine byibura rebe nimba nta makuru yayikoramo gusa nta password afite ifungura. Yicaye ku muhanda. Yicaye ibyapa. Gusa kure hano hari nimero y'umukobwa wamuhamagaye. Nako yamusigira amubwira tuzamamagare. Ni umukobwa wamubwiye ati ngiye nakugonze ngira ngo ngutabare kuko barashaka kukwica. Still no face detection from this angle. Na nubu nta sura nimwe turi kubona. Kurt chases
his own vehicle with the suspect's car. It doesn't. bivuze ngo Kati yari ari gukurikira umugizi wa nabi kandi umugizi wa nabi yari ari mu modoka ya Kati. So interrogated the owner of the vehicle, Kurt was Twamagaye nyiri modoka Kati yamukurikiyemo atwaye. gunpoint. Avuga ko Kati yamukuyemo mutunzi imbunda niya modoka yatse umuturage agakurikira. He was a stubborn. Willie Scott Never gave up easy. ntabwo yajyaga apfa kuva ku bintu byoroshye. That's what I was thinking. Uzi icyo ntekereza? Can you play back about 30 seconds? Subiza inyuma y'amashusho yafashwe ku muhanda ku masegonda 30 aho ngaho. Urebe uri gukura no yitonze. Urebe filime. Fleeing an FBI agent, only to spend the last few moments at his side. Umuntu wari uri guhunga ni gute yagarutse akongera akagaruka ku modoka y'umuntu wari kumuhiga. We call for backup. Kuki atamagaye ubundi umusada? Personal affair. Bisa nkaho byari ibibazo bye bwite. We're off the clock pissing contest. Gone too far. Bisa nkaho bamurakaje bikagira kure. You look like a close pair. Uriya muntu ariko mumukurure neza twitonda. Zooming. Barareba kamera. Serious. Urabona ikirizi. Grief. Regret. Wait a second. Is Uretse gato. cryptographer? Uriya ntabwo ari cryptographer wa musore wacu Will. Ntabwo bishoboka. The guy died 2 days ago. Hashize iminsi 2 uwo nguwo wapfuye cryptographer ntabwo yaba ari we. Leads. I suggest we ask his family a few more questions. Urabizi tujye gusura famiye tuyihate ibibazo. Suspect. That doesn't make any Mu sense. byubero bye ntabwo bisobanutse. Hari igitekerezo kirenze ufite? I think so. Ntacyo ufite. Guys, Tujye kubaza famiye ye ko bimeze. Uyu we kamera yakuriye nabi wa musore wacu Will Scott. Bamwe baravuga ati amaze iminsi 2 yarapfuye. Afande akavuga ati ariko ko mbona amaso ari abamuwagira ngo niwe. Ko wagira ngo niwe. Katorori. Yeah, it's in the repair shop. No, I should have it back tomorrow afternoon. Oya ejo nimugoroba nibwo nzabigarura. Ni wa mukobwa twabonye Claire. Claire hano arakomangirwa. Uyu niwe mukobwa wagonze Will akamubwira ati Will hari abantu bari gushaka kukwica. Nakugonze ngira ngo mbagutabare batakwica. Ese uyu mukobwa ni muntu ki? Ahuriye he na kiriya kibazo ku buryo agongura musore akanamubwira ngo yashaka umutabara. Uyu we ni muntu ki? Ni Claire. Uyamaze kubona ko yahungiyeho b'inshuti ze muri FBI ntacyo bamufashe bashatse no kumwica. Yagarutse kureba wa mukobwa bita Claire. Yari roke nk'ibisanzwe amuzi ntabwo bamugereranya bamumenye ntabwo bamushidikanyaho. Ukeneye kwamamaza wamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye bakita Rock Entertainment. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga ku bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri. Ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri.
rimwe na rimwe ujya vanga wao bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera akazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushobora kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atari we Mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka siwe Mana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora na pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Agarembera abana karirimba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atari we Mana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atari we Mana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni kintu. Tutaka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ari we Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bari we ube Mana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo. Bakabaho bazi kuwiteka atari we Mana yao. Na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushono kubagwa ngo musenge mugasenga da. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyaje. Hata kanisani wanakuja.
n'ibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua. Iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao. Abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Abantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye. Lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri. Ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa. Ariko azi neza umutima w'icyabaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufaza. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote, ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kuifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114:15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144. Ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 murongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera buryo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera buryo. Heri watu wenye hali hii,
hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga wao bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntago umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntago umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntago umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntago umuntu ahiriwe kubera bya bidi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Usho kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho uwiteka imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite uwitekaho imana akaba ari imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abo bantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi kuwiteka ariwe mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atariwe mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka sowe Imana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Hata mbele y'abana akaririmba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atariwe Imana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo rubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atariwe Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika kuwiteka ariwe Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bariwe ube Mana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo, bakabaho bazi kuwiteka atari Imana yao, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje.
Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubabwira ngo musenge mugasengana. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyayo. Hata kanisani wanakuja. N'ibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Hao bantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye. Lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri. Ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa, ariko azi neza umutima w'icyabaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 743 757 Fatananje gusengira isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uteka kumurikisha maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufaza. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu n'umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kubifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144. Ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera buryo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye
Bwana kuwa Mungu wao. hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vuga ngo bari barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushobora kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera butyo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abo bantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atari we Mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora kureba umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka siwe Mana. Hili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni na pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Akarembera abana karirimba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atari we Mana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atari we Mana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo nshaka kubwira ni ikintu. Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ari we Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bari we ube Mana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo.
bakabaho bazi ko Uwiteka atari we Imana yabo, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubagwa ngo musenge mugasenga da, Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. no mu rusengero bakajyayo, Hata kanisani wanakuja, n'ibikorwa by'Imana bagakora, kazi za Mungu wanazifanya kabisa, ariko bazi neza, lakini wao wanajua iyo Mana muvuga ko atari yo Mana, huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. we abizi neza umutima, Hilo moyoni mwake ni siri, analijua. abafite Uwiteka Imana yabo, Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe, hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha ya namna hiyo ni wabarikiwa. abo bantu barahiriwe, Hao ni wabarikiwa. benshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii, ni abategetsi, ni viongozi, ni watawala, aho baryamye, lakini mahali walipolala barazi neza icyo babaye, wanajua mikataba na abatunzi, kilichotokea. Ni matajiri, ariko barazi neza icyabaye, wanajua walichokifanya, bari mu mituga myiza, wanatembelea magari ya kifahari. Yani mtu namuona ni mbarikiwa, ariko azi neza umutima w'icyabaye, lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza ko Uwiteka ari we Imana, huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe, wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe, wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane, na Mungu akubariki mno. Imana iguhe umugisha, Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro, karibu usiku wa leo muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire dutangira saa sita z'ijoro za Nairobi, tunaanza saa sita usiku time ya Nairobi kugeza saa 8 mpaka saa 8 muri online altar, ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu, uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official, Holy City TV Official, aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane, uzawugize neza, ni vizuri, utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook, na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro, karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo, na Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha, Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko, ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kumbuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka umugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishize amaso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufaza. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote, ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kuifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15, ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo.
Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. rimwe na rimwe ujya vanga wao bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Usho kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Akasema heri kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo, na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo, na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana, watu wana Bwana kama Mungu wao, abo bantu barahiriwe kweli. Au watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ariwe Mana yawe, jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo, nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atariwe Mana yawe, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka sowe Imana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Hata mbele y'abana akaririmba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atariwe Imana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atariwe Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza, unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ariwe Mana yawe, kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bariwe ube Imana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku.
Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndo yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo, bakabaho bazi ko Uwiteka atari we Imana yabo, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubabwira ngo musenge mugasengana. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyayo. Hata kanisani wanakuja. Nibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Abantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye, lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri, ariko barazi neza icyo abaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa, ariko azi neza umutima w'icyo abaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza ko Uwiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki mno. Imana igumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana igumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya 254 plus 254 742 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu Uwiteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka agumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishize amaso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote, ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kubifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15.
navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga wao bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu wanasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushoka ubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Akasema heri kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho uwiteka imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite uwitekaho imana akaba ari imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi kuwiteka ariwe mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atariwe mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka siwe mana. Hili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora na pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Agarembera abana karirimba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atariwe mana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuiteka atariwe Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni ikintu. Tutaka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika kuwiteka ariwe mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bariwe ube Imana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki gituma abantu bata Uwiteka?
Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo. Bakabaho bazi ko Uwiteka atari we Imana yabo. Na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubagwa ngo musenge mugasenga da. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali? No mu rusengero bakajyaje. Hata kanisani wanakuja. Nibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua. Iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao. Abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha ya namna hiyo ni wabarikiwa. Abantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye. Lakini mahali walipolala. Barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri. Ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa. Ariko azi neza umutima w'icyabaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza ko Uwiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujiwe ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikisha izo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na